Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kinong ilam jong kahinyo treb Youth Council ringkat lang bat kisamla puli ha kalai tarik unai wing ar hajar puar kila IT da kador khas ha menteri rang ba kajela ukan rat kongkal sangma bat ha menteri katanat puli puthi ubala kamen remboi bandawa ba ka sarkar ka ban pelat no ya ka bai bam lani ka scholarship jong usnem ar hajar puai ar puar ha ka jeng ekran bat kilar pathai khobor u education secretary jong ka education cell ka hinyo treb Youth Council usamla enlang sawen uloong baki samla puli kejela kim shimna yo ya scholarship nak benta shisnem bat kani kala bu jing yaki hadu kata baula ongru bana kalyang jong kaseng baki samla puli kin aipor ya sarkar ta hendrius ngi bakan pelat no ya scholarship henry lem kumta kim bansi ban pelong dak jing khi ban yo ila ka hok sini unit aka jingdon kat lam ki ketu kan ningut ki kena ki ba asim kya ban budi ni kan scholarship kalau penlong you siam bau sim ya tu kan jingkular ban ai ka scholarship akan nika tayo ndrei pan ke jinglia pan kalau penlong jungki kena ki baduna kalia ka kayo ka kot kalau penduk men siam iki berkunju ni kepat you siam ba dak nunu di man pelat no la Tuesday na la Wednesday badlem tentang nya no sakman daki agitation ki bakam susu bon compel you man ai ka scholarship liang jung ki kena puliru ki basham jing akal yang ka puli puti ka jing bamyo bongkot hayeng asam ti lada ki pelat ka scholarship akan ka tayo liang ka hakini ane la Tuesday na la Wednesday kala penyerap siboni gini kena nomor ba kila depend be akan ka scholarship ya kata ka jing siu by class A ki mata kasi hadir pengilap submit ikri ke memorandum namar pangilai teraruan kun ya education minister nadu mena mustap bad menenru hingga nyim semlayo bad namar pa ka phone call ujung iru kalong nadu cebol tangi try sutra hingga nyim mansi bad mar kapor kam sasu dan nakliang jong kaseng rengkat bad ki kunhun jong kini samla puli ngilawan bad submit ikri ke memorandum bad nakliang jong kaseng ru ni aipor nadu menta kesni bala kumno hapo by Tuesday dan Wednesday day ban pelatnya mador yang tak scholarship jong kini kena kepada pendeng hadum tamen balada nak kalian jong kesokar kamsim serius ban address mardor kini ke isu jong kena puli nak kalian kesang dengkat bat ke jingis tu jimut lang bagi kena puli ki badan haki jaka puli beper jong kenang baslong dan sempat kiwi ki senjam jingi ki bat ke nang niskon jong ka HOC education cell dengkat ka HOC ni unit kunjuru dengkat bat ki ni ki samla puli ki badan diberi neki college beper jong kenang baslong entah kesini lawan ban submit ya ke memorandum ha education minister kunjuru ha chief minister ka baidai bat ka jing pending jong kata ka scholarship jong sem arzar aku bat jong arzar aku ha ba nakaliang kasang ilayo ya ka jingut ka jingnam na sibun ba ki kena pulih ki berut sa kasang halor kini ka jing Islam jong ka suka berpelat kini ka scholarship nomor ba katum ka jingtap ka jungi kiwe ki state aku kathan state ram ni nakaliang ka tribal ministry jong ka sokar India kala pelat kita ka scholarship dari sekolah ngo apa ya ka jelam galia hadum ta meneru impat shimla idap ai halor kadai ka jipelat ya ka scholarship hoat ni ye kini kisni bagladan ka jinglai kendo jong kawai ni kikin hon apo katai warjan tia ya kongrak semua halor mede bak ka scholarship ni iba tu chief minister ulai kata ka assurance ba la kumdu apo sitio an pelatnya ndrai iba mentah adu mentaru kata kapuar jeng aipor jong chief minister ya kata kenhun kemailik ban kedu mensim tayo kampat sim mi yununu so jaga jingjok berkenehi kala pendiau mensim ya sibun kamtam bisamla pule kamtam dibawan nak kilong yang gibodok namarada nakalian jong kasokar kam la men pelai kapuar probiang ya kata scholarship ke beri hok jong ki kena pule jeng samla pule ke jingdu long hi kedai ke bakrau kamtam kitu ki samla ki bawan nak yeng ki budan kibuan nak yeng kibaduna hakayo kukat isngo lingoru ba nakaliang kasang isngo ban paru ya kata jing bitar ba balai nakapor nakasnam dai mangingihap da mangihingihap banwan ban rimanya kasukar ban pelat ya kata scholarship ada kibegi state ki pelat kram kanu ka
jingdawa ki pelaj taka kumbuju pelaj bet regularly ndrai ngolingo par bahagan ke state ke jungi ada ngimshim wan submit ke memorandum ada ngimshim wan man keduhi kalong ka bae banyu tak scholarship banehi ke penpau ya ka jing bumshim kya ba ekta failure hi jong education minister khamtam but jong sokar md hi borok bai ba kimshim kimlang concern ya ka issue ka bai dei bat hikna puli